He rautaki hou ko whakare waina e te kāwaratanga kia whakapai ake ai ngā whakākoranga reo Māori ki ngā kura auraki. Ko Poutama Reo te ingo taua rautaki e aro nei kia kore utu wai te ako i te reo, a hurea tuakiri Māori. Nō reira, ko te mahi a te tari arotake mātaurangi i naia nei, he whakarite i nā kaiako. I ko rero ahau ki te minita mātauranga tuarua kia Calvin Davis i ko ake nei mo tēnei take, i te mataki wāna whakamārama mō Poutama Reo. He kaupapa tēnei hei awhinatia i ngā kura auraki ki te mōhio keihea o rātou pukenga i roti te reo Māori me pehea rātou e kake ake i ngā taumata o te Poutama Reo kia hāpai i ngā pukenga reo o ngā taitamariki. Koe whakapono ai me whakaako i te reo Māori ki ngā kura auraki? Kia hau nei he mea pai mō ngā taitamariki katoa o Aotearoa, kia tupu ake ai i roto i te reo Māori, aha ko nohea rātou, aha ko Pākehā mā, Hainamana mā, Māori mā, kia tupu ake i roto i te reo Māori i te mea ko te reo tētahi o ngā tino tuakiritanga o Aotearoa. Nā, mana kaia ko tauiwi tonu tēnei hōtaka e whakaputa ka pēhea rātou e whakarite mō tēnei mahi. Mā te tari arotake rātou e tautoko e āwhinatia i roto tēnei tū āhuatanga kia āwhinatia ai rātou ki te whakapakari ai o rātou pukenga i roto i te ao reo Māori hei hāpaitia i ngā mahi reo Māori kei roto i o rātou karaihe. Nari, ki tō matapai ka whakahe e tahi ki tēnei? Tērā pia wetahi tangata e whakahe ana i te reo Māori, engari e kia hatia rā o rātou whakaro, he mea tika tēnei kia whakapakari ai i te reo Māori kei roto i tēnā o ngā kura puta no i Aotearoa. Nō reira e te minita e hia te utu ki te whakaputa i tēnei kaupapa e ki ana ko Poutama Reo. Horakau nui te utu mā te tari arotake mātauranga ngā kura e āwhinatia, he āwhina hoki kei runga rorohiko ipurangi rānei, hei tautoko ngia i ngā kaiako i roto o rātou mahi whakapakari ai te reo Māori. Nō reira ka whai hua nui rānei ki o whakaro? Ka tahi ngā hua pai o tēnei kaupapa. He mea pai kia rongo ai kia kita ai te reo Māori e kōrero tia ana kei roto i ngā kura e puta mai ana i ngā māngai o ngā taitamariki.